Twongeye kubasuhuza mu muteze amatwi Karame nanone. Uyu ni umwanya yo kubagezaho amakuru y'igicamunsi yaranze itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2025. Amakuru yacu tuyahere ku mutwe wa Twirwaneho ukorera Murenge mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo watangaje kugenzura agace ka Minembwe n'inkengero zayo, kandi ku nshuro ya mbere wemeza ko bifatanyije na ASM 23 nk'uko umubare w'Iminembwe abivuga. Nyuma y'urupfu rwa Colonel Michel Rukunda uzwi nka Makanika mu cyumweru gishize, abatuye Iminembwe batangaje ko hakurikiye ibitero byo mu kirere by'ingabo za leta ya FARDC hamwe n'imirwano hagati y'abarwanyi ba Twirwaneho n'ingabo za leta. Mu itangazo ryo kuwa kabiri nijoro ry'umutwe wa Twirwaneho uvuga ko urwanira uburenganzira bw'abanyamurenge ukanabarinda kwicwa no kwibasirwa, wavuze ko wabahoye Minembwe n'inkengero zayo ibi leta ntacyo irabivugaho. Kuki ubundi Twirwaneho yemeje kwifatanya na AFCM 23? Mu itangazo ryayo umutwe wa Twirwaneho uvuga ko RDC yemera ihame ryo kwirengera kandi wumva ko indi mitwe irwanira uburenganzira bw'abandi banyekongo bakandamijwe. Ryongeraho ko Twirwaneho ishyigikiye imihati ya AFC ibereye umunyamuryango kubera intego zayo ivuga ko zirimo kuzana ubutegetsi bwubahiriza amategeko. Mu gihe hamaze iminsi hari agahenge ku nkengero zose zarimo imirwano muri Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, AFCM 23 ishinja leta gukoresha uwo mwanya yitegura intambara mu kwisuganya mu duce tw'ikibaya cya Rusizi, Warikare, Masisi na Rubero. Uruhande rwa leta narwo rushinja AFCM 23 kuba irimo gushyira mu barwanyi babo ku ngufu urubyiruko rurimo n'abana mu bice bagenzura kugira ngo bakomeze intambara. Ariko M23 ikaba itarahwemye kubihakana ivuga yuko ari ibinyoma bitangazwa na leta ya Kinshasa. Twirwaneho ikaba ikomeje kugira ibyo itangaza nyuma yuko yihuje n'uyu mutwe wa AFCM 23. Twirwaneho rero mu itangazo yasohoye ku itariki 26 z'ukwezi kwa 2024 ikavuga ko yashinze ishyaka rya politike ryitwa Mouvement Républicain pour la Dignité du Peuple. Kavuga yuko bashinze ishyaka kugira ngo bafatanye na Twirwaneho gukomeza gusigasira umutekano n'uburenganzira bw'abaturage batuye muri Haut Plateau, Moyen Plateau na Sud Kivu. Iri shyaka rikaba ryavuze yuko rigiye gukomeza kwifatanya na AFCM 23 kugira ngo babashe gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa. Amakuru yacu tuyakomereze n'ubundi muri Sud Kivu. Sud Kivu, AFCM 23 yateguye inama n'abaturage izaba ku itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri 2025 saa 4 kuri Place du 24. Abivuga ko izahura n'abaturage kugira ngo baganire ku bintu bitandukanye. Iyi nama ikazabera mu mujyi wa Bukavu. Iyi nama ikazaba nyuma y'uko AFCM 23 ifashe uyu mujyi wa Bukavu. Uyu munsi Perezida Tshisekedi akaba yabonanye na Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi, bakaganira ku byerekeranye no kwimurira icyicaro cy'intara ya Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Bikaba byamaze gutangazwa yuko yimuriye icyicaro ngaha kugira ngo abe ariho akorera mu gihe batari bongera kwigarurira ibice umutwe wa M23 wabatse. Akavuga yuko bazakomeza gukorera aha igihe icyo ari cyo cyose batari bongera kwigarurira ibice M23 yabatse, nubwo abari birebera hafi bavuga ko bigoye kubasha kubaka ibice M23 yabatse. Biravugwa yuko rero uyu mutwe uzakomeza kubohora ibice bitandukanye nk'uko wagiye ubivuga, nubwo ubutegetsi bwa leta ya Kongo budahwema kwerekana ko nabwo buzakora ibishoboka byose bugakura uyu mutwe mw'ibi bice. Dukomereze amakuru yacu mu Rwanda mu byerekeranye n'ubutabera. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Noel Bigirimana wari umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC na Uwayo Theo Prince ushinzwe imari muri iki kigo, bakaba bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano na ruswa. Nyuma y'uko Perezida wa Repubulika afashe icyemezo cyo guhindura umuyobozi mukuru wa Banki Nkuru y'Igihugu, twifuje kubagezaho abantu bamaze kuyobora iyi Banki Nkuru y'Igihugu kuva yashingwa. Johan A. Brandon yayoboye Banki Nkuru y'Igihugu mu 1964 kugera mu 1965. Masaya Hatori yayoboye Banki Nkuru y'Igihugu kuva mu 1965 kugera mu 1971. Jean Berkimansi Birara yayoboye Banki Nkuru y'Igihugu kuva mu 1971 kugera mu 1985. Auguste Ruzindana yayoboye Banki Nkuru y'Igihugu kuva mu 1985 kugera mu 1990.
Denis Ntirugirimbabazi yayoboye banki nkuru y'igihugu kuva mu 1991 kugera mu 1994. Gerard Niyitegeka yayoboye banki nkuru y'igihugu kuva mu 1994 kugera mu 1995. François Mutemberezi yayoboye banki nkuru y'igihugu kuva mu 1996 kugera muri 2002. François Kanimba yayoboye banki nkuru y'igihugu kuva muri 2002 kugera 2011. Claver Gatete yayoboye banki nkuru y'igihugu kuva mu 2011 kugera muri 2013. John Rwangombwa yayoboye banki nkuru y'igihugu kuva mu 2013 kugera mu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa kabiri ku itariki 25. Ubu ngubu ikaba iyoborwa na Soraya Hakuziyaremye. Ntabwo dutewe ubwoba n'ibihano. Minisitiri Nduhungire, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungire yatangaje ko nta bwoba u Rwanda rufite bw'ibihano rushobora gufatirwa n'amahanga arushinja gushyigikira M23. Ashimangira ko icyo rushyize imbere ari umutekano w'igihugu n'abaturage bacyo. Kuba intambara M23 ihanganyemo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangira, ubuyobozi bw'iki gihugu bwakunze gushinja u Rwanda gufasha uyu mutwe. Kuva icyo gihe abayobozi ba RDC batangiye kugenda amahanga basaba ibihugu n'imiryango mpuzamahanga gufatira u Rwanda ibihano. Ibihugu nk'Ububiligi n'Ubwongereza byashinje kenshi n'u Rwanda kubagama byumvise icyifuzo cya RDC bitangaza ko byafatiye u Rwanda ibihano. Uku kubagama k'Ububiligi kwanatumye leta y'u Rwanda ihagarika imikoranire yari ifitanye n'iki gihugu mu bijyanye n'iterambere. Mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungire yagiranye n'ikinyamakuru cyo mu Busuwisi RTC Info, yagarutse kuri iyi myitwarire y'amahanga akomeje gukangisha u Rwanda ibihano. Yavuze ko u Rwanda ntabwo baruteye n'ibihano cyangwa guhezwa mu bijyanye na diplomasi kuko icyo rushyize imbere ari umutekano. Ati ntabwo dutewe ubwoba no guhezwa mu buryo bwa diplomasi, nta bwoba duteye n'ibihano. Icyadutera ubwoba ni uko igihugu cyacu n'abaturage baba badatekanye. Ubwo M23 yafataga Goma, muri uyu mujyi hatahuwe intwaro n'inyandiko bigaragaza ko ingabo za FARDC n'ihuriro ryazo ririmo ingabo z'u Burundi, iza Afurika y'Epfo n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bari bafite umugambi wo gutera u Rwanda. Ni igitero cyari kigamijwe gushyira mu bikorwa umugambi wagiye ugaragazwa na Perezida wa RDC Felix Antoine Tshisekedi na mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Bavuze kenshi ko bafite intego no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri iki kiganiro Minisitiri Nduhungire yavuze ko gutinya ibihano u Rwanda ruhangayikishijwe n'imigambi nk'iyi icurirwa hakurya y'imipaka. Ati ibiduteye ubwoba ni ibishobora guhungabanya umutekano wacu kurusha ibihano mpuzamahanga. Twanyuze mu bihe bigoye mu 1994. U Rwanda ntiruzigera rwemera ko ibyabaye byongera kuba ku butaka bwacu kubera uriya mutwe w'abajenosideri usigaye ufashwa na guverinoma ya Kongo. Ambasaderi Nduhungire atangaje ibi nyuma y'iminsi mike Ubwongereza butangaje ko bwahisemo gufatira u Rwanda ibihano. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yatangaje ingamba zo gufatira u Rwanda ibihano zafashwe n'Ubwongereza bubyita igisubizo mu gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ukubogamira ku ruhande rumwe ndetse ari ibintu byo kwicuza. Yatangaje ko guverinoma ya Kongo ari ifite byinshi byo gusubiza kurusha urundi ruhande urwo ari rwo rwose rwaba urw'imbere mu gihugu cyangwa mu karere. Minafeti igaragaza ko nubwo bimeze bityo Kinshasa zikomeza kwitarutsa ibikorwa bibisha byayo ku mpamvu z'uko nta gitutu ishyirwaho cyo guhagarika iyi myitwarire idahwitse ibikubiyemo no gushyira mu bikorwa ibyemezo by'abayobozi ba Luxembourg yanze ko u Rwanda rufatirwa ibihano. Luxembourg iherutse gutambamira icyemezo cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi cyo gufatira ibihano u Rwanda ushinja uruhare mu ntambara imaze igihe ihanganishije M23 n'ihuriro ry'ingabo za Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva mbere ya tariki 24 Gashyantare 2025 abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga bagize EU bahuriye i Brussels mu nama yari igamije gufatira ibihano u Rwanda. Amakuru yizewe washimangira ko Ububiligi n'Ubudage byari mu bihugu bishaka cyane ko u Rwanda rufatirwa ibihano. Mu bihano byari byateguwe biri ku meza harimo ibyagombaga gufatirwa abantu 9 n'ikigo kimwe ndetse no gufatira inkunga ya miliyoni 20 z'amayero uyu muryango wari uherutse kwemeza ngo ifashe ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado. EU ishinja u Rwanda gufasha M23 gusa mu bitandukanye rwagiye rugaragaza ibimenyetso bishimangira ko ntaho ruhuriye n'uyu mutwe uvuga ko uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Mu gihe ibihugu birangajwe imbere n'Ububiligi n'Ubudage byari byitezwe ko u Rwanda rugiye guhanwa, Luxembourg yaje gutungurana yanga ko iki cyemezo gifatwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Luxembourg Xavier Bettel yavuze ko igihugu cye cyanze ko u Rwanda rufatirwa ibihano kuko hari inzira Afurika irimo gushaka
gushakira igisubizo cy'intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bikwiriye guhabwa agaciro. Ati muri iki cyumweru hari ibiganiro bizabera i Harare hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya Afurika. Ntekereza ko ari ingenzi ko mbere yo gufatira ibihano u Rwanda dutegereza kureba umusaruro wayo mu minsi iri imbere cyangwa ine iri imbere kugira ngo turebe niba turi kugana mu cyerekezo kizima. Nyuma y'umunsi umwe Minisitiri Bettel atangaje ibi kuwa kabiri tariki 25 Gashyantare 2025 yagiranye ikiganiro kuri telefone na mugenzi we wa RDC Teresa Kayikwamba Wagner. Muri iki kiganiro Teresa Kayikwamba Wagner yavuze ko ibi bintu bikomeje kudogera mu burasirazuba bw'igihugu cye ndetse yongera gushinga ingabo z'u Rwanda kuba ku butaka bwa RDC, uburyo bwo guhamagara no guhura n'abayobozi b'ibihugu badashaka ko u Rwanda rufatirwa ibihano. RDC imaze igihe ibikoresha. Ni inzira u Rwanda rumaze igihe rushimangira ko idateze gutanga umusaruro kuko ubuyobozi bwa RDC aribwo bufite ubushobozi bwo gukemura iki kibazo cy'umutekano muke wayogoje uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turabashimiye rero mwe mwaduteze yombi